Da tradicionalna estetika i domaća radinost nisu na izdisaju, potvrđuje etno sajam hrane, pića i rukotvorina koji je po 8. put održan u organizaciji časopisa Naša praktika. Među hiljadama ručno rađenih artikala sa čestim folklornim motivima, od odevnih do ukrasnih predmeta, pažnju žirija privukle su kreacije Udruženja žena Utina iz Kikinde. Iako su na Beogradski sajam otišle bez velikih očekivanja, vratile su se sa osvojenom drugom nagradom. Mi smo se ove godine prijavili, pošto smo i ove godine počeli sa radom, da vidimo kako će to beogradska publika da prihvati. Samim tim što je ovo nešto novo, neki novi rad, ali je i stari zanat, ali na neki novi način. Ovo udruženje osnovano je pre nepunih godinu dana. 6 prijateljica udružilo je svoj entuzijazam i ljubav u negovanju umetničkih zanata i krojačkih veština. Treba imati talent za to voleti. Jedino to voleti. Ko ne voli to, ne može s tim da se bavi, jednostavno. Žene iz ovog udruženja prvi put su izlagale na ovogodišnjim danima ludaje. Reakcije su bile više nego pozitivne. Mnogo žena želi da ponese ove jedinstvene odevne predmete, dok su neke iskazale interesovanje da im se pridruže u radu. Imamo u planu i da pravimo radionice za mlade žene. Kako smo ovo sad krenule, vidim da mlade osobe žele da nauče, da rade, da šiju, da proizvode nešto, da to bude opipljivo. Na Beogradskom sajmu rukotvorine je izložilo 50 grupnih i 84 pojedinačna učesnika. Nagrađene sugrađanke kažu da nastoje da svojim kreacijama promovišu ne samo svoj rad, već Kikindu, zbog čega su se i opredelile da udruženje ponese naziv jednog od simbola našeg grada. Dobijeno priznanje podsticaj je za dalji rad. Sada, posle ove nagrade, svi nas kontaktiraju iz Pančeva, iz, ne znam, drugih gradova Srbije. Čak smo dobili iz inostranstva neki poziv da idemo tamo pa da ponesemo koji komad, koji komplet, da se to prezentira u januaru. Tako da to je nekako krenulo nekom brzinom, ne znam ni ja, dokle ćemo stići. Svi materijali koje koriste su prirodni, a u planu je da se ubuduće bave i reciklažom tkanina. Svaki odevni i ukrasni predmet je jedinstven i ručno ukrašen na unikatan način. Udruženje Utina deo onoga što radi prikazat će na predstojećem novogodišnjem sajmu koji će upriličiti turistička organizacija.